igi ari kuryituma twararibonye arihagazeho n'amabuye. Turi hano kubera inkuru itangaje y'umukobwa w'imyaka 19 abaturage bavuga ko bamubonyeho ibidasanzwe ngo babonye aruka amahurunguru, babona aruka amabuye, aruka impapuro ndetse yituma igi. Twumiwe bitewe n'ibintu twabonye bidasanzwe. Nago narinzi ko umuntu yatera igi cyangwa se aruka amabuye, ariko yatangiye abyimbinda. Mukuruka aruka amahurunguru, aruka amabuye, aruka imitsatsi, mu kwituma bamuteza ibasenganye nka hariya yituma igi. Nahagara amakabya nkuru rwose twarabibonye, twarabirebye cyane. Wampa kumenya imiti y'amoko abaho yose. Ese wabuheza hasi kubera indwara zakubayeho karande? Ngufitiye inkuru nziza. Umuvuzi gakondo akuvugutira umuti w'umwimerere wa gakondo bidatinze ukabaduka ukisubirira ku murimo. Waba urwaye diabete, igicuri, ubugumba, uburemba, kanseri, asima, amibe, paralize, urushwima, indwara z'amarozi, indwara zo mu mutwe, zose arebaho. Agufitiye umuti w'umwimerere wo gutera akabariro ku bagabo, umuti w'amavangingo ku badamu, umuti ku bashaka kureka itabi n'inzoga ndetse n'izindi ndwara nyinshi. Uyu muvuzi akorera mu mujyi wa Kigali. Hamagara kuri 073 52 11 96 9. Wahamagara kandi no kuri 072 50 95 11 0. Humura niwihebe. Ya miti yabonetse kuva muri Nigeria. Iyi miti wayisanga hano mu mujyi wa Kigali. Tubafitiye umuti uvura kanseri na diabete, umuti w'amavangingo ducimye ku badamu, tuvura ubugumba n'uburemba, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo. Tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini, tuvura amarozi y'amoko yose, amaryano, amategano n'amahuherano. Twatanze promosiyo ku mafaranga 10,000 gusa by'isuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu ni 07 90 55 76 31 cyangwa se 07 98 18 428 cyangwa se 07 52 11 96 9.